ama sapenin tuni ni kho Chipinthei Talkshow episode somli le ni channa ivet diu hitan avezing ho zo si na bonun chibai khin bol ve tuta le tuni ni khuwa ge sai hung piu pu khaimang chongloi chairman Anglo Kuki War Centenary Commemoration Committee ama ihung pi ta jiwin ama chungayong ki pa thu sevin tun ama lemnan khatwei salam hin bowling kating pu mai tunin ni khwa nom tai na ke holim ding u hin pu khaimang chongloi to he ke holim na chu khong kan pan hun de hitan avezo se ta chu lunglut ta nei na ve pi ding win timna hung kinein hi tun pu khaimang to ke holim na chu na pan taw hete hepu tunin ni kho na hung hi ke paum the jing in na sta le Anglo War ti Kuki te Anglo War Commemoration Committee azong hiti hin chairman khanin na hung pangin tunin ni khuwa ke holim thea jin ma sapenin pathin ka hin thangwa in mi pi ho heading in jong ki pa thu kain sein he chuta le tu hin ikhe ho pat theina ding in keima chanchin chu hi le keima kamin chu hi le lun min thang hin tu to hi kanan ve nga khin phaya chuta le keima chanchin chu chi chu hin tin tu hin nangmain na chanchin them khat hoi lai hon hi ham hi lo le ipina bol ham in sungmi za na nei ham ti ho na chan nangma chanchin thu them khat mi pi ho het dingin na hin sei pi ding win ka hin ti me ka gi pa e ke ma hi kamin che le khai mang chang loi hin jang noi wang kho cycle subdivision kangpo pi district mona peng le seilin ka hin kapa chu tapon amin che le talo pu hau khulet chang loi hin kanu hi adam na la jin kanu min che le thing khu kim chang loi hi pen pi hi pasal ni le numei ni ka hewin ke chunga pasal khat le numei khanamin kanu ya numei khanamin ke hi pasal ni la aneu zo ka hi pathin phathe bo zalin ke jong jinei chanei thin ka hong min 1991 ji kan nei yin kaloi no min chai le thing nei chong chong loi hin pathin phathe bo zalin ama to chale naw numei ni la pasal thum ka nei pathian long senin in sungmi kadam sel jemo bine thim jil na langa hin ema sangta chu kanei pon graduate chu ka chayin degree course ka chahin Manipur University ahin MA kana semin previous ka chayin final wang ka chai tapo ti chu ka thim jil na lang hin ke hi tu le tu hi social worker ka hi Kuki in pi ahin tu chan ge hin kumgit tabang Kuki in pi nama dingen kahung bangtan 2010 na hi Kuki in pi Manipula hi lam kaya secretary administration na kumni 2010 apat 2012 chan ge kana pangin 2012 apat chun kumthum 2016 chan chu general secretary semang puin kana pangin Kukin pi Manipula 2016 apat 2019 tama ding hen tu a he Kukin pi chun kam jingin chairman custom and culture ti chu tu le tuai ka poi hititol hon chun Anglo Kuki War Centenary Commemoration ong ki form ta je chun hi cha chun tu le tuai chairman ai pan sawe ki pau me he pu
ta na chan chin thu tampi ne hin seitan ta le e ho nam sunga dinga yong mun tampia to mun na ne ti hi aki he thein na ta na ho li ma kon chun ji chun kine piu min ki pa pin le jingin to ana hin sei ma bang chun cha numai thum le pasal ni na numai ni le pasal thum numai ni pasal thum zo na o ai le numai ni le pasal thum ne hin nei tan ta le na cha te chan chin ti dan chu mi pi hon ki het num ding ta san umin na ki chun mi pi hon pu khai mang chong lo hi a chan chin a cha te chan chin them khat yong het num diu gin cha numin hi chun ga dong nge koi lin pe na hi lo le koi neu pe na hi lo le ti ho i za za sim tam ti ho cha chanu ni le chapa ni ka nei yin chanu te ni alin zo peng ma sa hin alin pen no hi api min lo kim nei lam chong loi hin ama hin Assam Agriculture University a ko BSc agree achai jo wa tu hin service neu khat abolin in am tai abana no hin tu hin nursing abolin Government Nursing Institute Chuchanpur District Hospital attached hi hicha hun GNM abolin pasal thum hi aneu lam hin alien pen pa hin tu hin BA final abolin amilai pa hin ahele engineering alunen BTech civil engineering second year alunen aneu pen pa hi tu kum chun 12 achai tol hodin Manipur Technical University takjela khun BTech electrical engineering first year bol hi chan choi ki paum be se nge he nang ma in sumi hin nang ma chan chin hin tampi na hin seitan na ki paum min to hi mi pi hon ki chi thana koi i hi hun ham ai lo le hoi lai hun ham ti ho e het hun ding gin cha no min ji chun ik tunia ik holim na ding point in hung lut ta te o okay ai le he pu ma sa penin tunin ni khoa Anglo War Kuki War Memorial Committee chairman na hi ka ki thangat pi ma jengin ahung ki phu do ti laya lam kai ma so ho chu koi ham chule to hi koi ni hi ta wam ti ho he ne hin sei pi thei diu ham ki pa amen ipu ipa tewin wan noi thang zo ding yong kiging chalo alal dingu hen sa gal anaki bol chu hiche Anglo Kuki war hi hichi 1917 na pat 1919 sung gal kum thum thing de gal no men hichi chu tu hin kum jakhat hin na in mutawin e chun hichi hi tu ni chan ge ya hi forgotten war in the history of India ti di mai Indian history le un tampi an akimoto hi je chun tu hi kumjabi hlinta iwa chu kumjabi centenary commemoration hi kumthum gal anahi je chun kumthum centenary manding ti dei sa na chu centenary committee hong ki phut nai phat masalangin 1956 well chun I hola ipui pa te tu adam hi ambe se tapun ka sei khelo le ti hang sing ama ha dam na lain hi chi phat la ya chu pu pau kho hang hau ki pu thong khu pau sing sit chu le ti kip gen chu teng le adang dang tampi hi chi ho chun Kuki Political Suffrage Association anaphuwa 1956 apana ain boy piule he chun government of India in head pin anane je chun Manipur Chief Commissioner
Chiphala Chief Commissioner Koma chu directive and ball je chun Indian government sanction na noya dangka sangsom segi 1963 chun government of India sanction e ball pe win hichi Anglo Kuki gal head jing na ding chun Kuki in ti ai nei tu in first city hichi olam blena ko siam banglo maya ko hichi Kuki in ti 1963 ai na sa do 63 na hichi yo chun aban chun hong chi in 2008 na government of India under Ministry of Defense noye chun 1.36 crore khatle lak som thum lagu hi sanction imovin hi chi chu tu Kuki in complex ako holin ta le museum kam library hi chu 2014 a chu kesa chai tu a centenary man pau hi le lam kai ho hi ningkum mei tarik khana chu kumjabi ing thinu tol honen kumjabi man khom ding de na chu committee king kisema hichi chu koi ho chu committee ham tile Kuki in pi Manipur teng le KSO general headquarter Kuki women's union teng le Kuki senior citizen chu teng le Kuki khanglai lompi chu teng le Kuki independent war memorial committee chu le Kuki Anglo Kuki War Patriots Foundation chu teng le Kuki research forum hi changa ko na chu delegate ni che a chu kila hi chu 22 members hi chun hi Anglo Kuki War Centenary Commemoration Committee chahi ale ki pau me hepu to na hin sei ho chu ki chi chet ring in na mi pi hon jong anangai avezing ho anangai hon jong ki chi the na het diu gin cha nu min ki pau me tun abana mi pi hon jong het nom hi ding gin cha khat na hin dong pai jing leng na e ho in Anglo Kuki War hi lo le 1917 hi lo le zat hong ki seitan Kuki Rising 1917-1919 na Kuki Rebellion 1917-1919 ti ho in zat hong tan na he ti ho in Kuki Rebellion le Kuki Rising hi ipi aki hi na ipi umam hi lo la ki ba na ipi umam ti ho he mi pi ho het thading in ne sei pin ki pa me adi chu primary sources kitele British te to inaki satna wa chu British writer ho mama in anaji ucho hicha anaji na wa chu Shakespeare hiti phala ya chu dig ya aman anaji na a khole history of Assam Rifle the anaji na hu Kuki Rising the aji cho alang khana Robert Ray British te mama aman naji a khole ama khun history of frontier Assam bordering of Assam ti cho hicha anamin kun na khu Kuki rebellion diani ji cho ailo le Jesse Haggin eti ama he political agent Manipur hi cho aman naji na khu Kuki Rising ti chu ma cho ahile hichbana chu ho Manipur historian ho alke sanahar chun hichi hi Hongjai lan ti anaji cho na Hongjai lan I lo le other Meitei historian ho yong chun hichi hi Kuki rebellion ti a chu anaki ji cho ai pi chu yong le hichibana chu tu tha e hon historian in a ho scholar in a ho Dr. Seikho Kipgen ateng le Dr. Let Khuyam Hau Kip
amanin Anglo Kuki War ti le khabu khat na so chu hi cha chu Anglo Kuki War tu le tu a nai cha tu chunga public release i bol yong chu Dr. Jang Khumang Gui te le Dr. Robert Thong Khlal Hau Kimen he did a bola scholar tam pi in contribute a bola aji o hi chile khabu chu Anglo Kuki War ti chu hi ya chu Kuki rebellion kiti hen Kuki uprising kiti hen Hongzai lan kiti yong le hi chu thakhat hi ya chu the war was fought between Kuki and British achu ti ale Kuki te le British te ki sa de chun Anglo Kuki War kiti chu appropriate penalty ki pau me he pu kyong ka he chin thatnin tu chun hi tyo hi kyong kan he nom jing hin la tu ni chance ka mu he ke ding nong wang phanum ta hin na ka ki pa ma jing in aban ne dong pai jing lang he pu hi chi gal an ki sa do hina declare ki bol zo wa ki sa do ham hi lo le gal neu cha mai ti dan chu declare yong lo wa hi ta chu na ki mo sa jing ham hi lo le war chu declare na bolu ki sa tau te ta ne ki sei wa he le iti kuma British te chun gal chu na phone khum ham ti mi pi te het dingin ni hin sei pi kin he po tu chen ge ya historical record dong ju ya he war declare chetwang chai po ti the hi aje chu gal hi ja chom hen conventional war kiti gam khat la gam khat leng khat la leng khat nam khat la nam khat ki sat chu conventional war hi chi conventional war chu ai na British te to ki sat hi win British ten iki sat pi British te ma report dong lu ya chu hi chi war hi umai chu gal umai hi ja chu British ten atup mong gam khat wai po khat ti atu war declare bola ki sat chu hi ba eselo ama wang British te igamuwa ahonguwa amdan hi ivetna hele ipu ipa te ho chun gam le go fu na tieng le zalen ta in naw suboi dinga hung British te hita je wa chu British te thu akinung ponte ti ji a chu gal chu ana umai alang kana se dingin conventional war a hilo ye chun gal neu ti ala the ama wa British te ma chu na se chu this is one of the forbidden war hiti chu na galenta galneu chai ngai po and it is one of the largest military operation hiti chu amon report pi na wa chu na one of the largest military operation here one of the forbidden war hill hichi galneu he poiti chu ki he chu ama wang hitabang conventional war hilo ya chu British te chun Kuki te lalle Kuki te to ki sat na len ta ji diu chu phamo sa yo wa chu galneu wa chu ene koi khop ki chi sel jing yo ai le ki pau me he pu hiti chun i hung chal hunin tun aban nan dong kit ing kating heleng ai le Anglo Kuki War 1917-1919 na hoi lai muna anaki pana anaki sat panu ham ti chu het nom hin chong chun hin sei pi ki no he pu Anglo Kuki War ti hi anaki sat pat nai I chen naw Kuki te chen na gam sunga chu iki sat jeng na injo thu do chu war declare a hi lo pat neu khat ga sei belen gal hi 1917 na ki pan cho hi chi two phases am cho first phases chu ama hoi 1917 na pa no ilo thia hi noi se tai bolwa expedition bolwa igam sungwa chu su gen the nei nei wa ipp thu anung na ta tia gel pau chu by hen cha Kuki te chu suppress bol de hi ti lungput ne ya abol chu abo ache che le len pi Kuki te chu nung chon lo ta chu
Hichi phase to first phase of operation so military operation 1917 apat mid 1918 san so achuti phana report ape so British station report pe ule Buckingham Palace na London ako na so directive order ang ekti so report chat wang ki malo tu chan hiji achu hichi directive order dong yu ya chu Shillong muna hichi pha na DIG inja ka say Shakespeare LW Shakespeare to DIG corner cho asting le Manipur in charge political agent Jesse Haggin achu tieng le commanding officer general officer of commanding GOC Burma division achu ahile CEK Macquarie so na Macquarie achu teng le Burma military CNC hijpana achu carry kiti hichangli hichi region chu po chu hichang hoi selonga chu ki howa Buckingham Palace London ako na directive order chu study abolwa hicha chu Kuki te hi suppress bolu ta bovin ki gong thautin tha sat ki nutiti achu some sort of more strong preparation anay so na hicha ako na chu second phase operation military operation so mid 1918 apat mid 1919 san ka chu athaan bol ki na hija chu inaki sat now hi alang pya shading chun Bay of Bengal lama ko na Chindun River Burma sungse se chu including India Burma Bangladesh Vetsana chu Manipur cha le all part of hill district Kuki te chen matla part of Assam Mizoram tiang le Tripura sampat na telang sesi Burma achu Somra trek astiang le map gamitio tu Tonglut state kititan hichi Burma gam tu tiang le Bangladesh achu Chittagong hill trek hilange achu hichi gal hinikisa chu Manipur chu shading in wall block hi mun nga am akhat na chu Isan area tun map gam hin to hi Nagaland Burma boundary lang ta chu Isan area chubanin chasat wall block na chu north east adinga south east a chale Mumbai tiu tu a lon pi tiu Chandigarh district asteng le south wall block nga chale henglip chun khulanga behing chan hichi region se chu asteng le western a chale Jampi tun Tamenglon ti tawin Laijang area Jampi mona chu hichang area mona chu hichi gal hi an ki sa de thanum le ringin na ipui pate wengal na san hi British te hin gam izan ham khat na vai puzong leo phata na do jing hi le kiloin na he pu ana na sama ma yeng hi le kiloin aji chu vel ni ta hung ki gong di dan hi nom dan hi na ai le ga het nom khat chu hi le ipu pate win iti lom war tactics aman wa ai lo ipi galman cha aman wa hichi wanoi thangte British te chu ana do zo wai dem ti chu thanom ta hin chu mi pi ho het ding ne hin sei pi ne po ki pa men tu nai cha hichi NACNIM lead na sorry tang hichi NACNIM lead
ethnic cleansing ai lo le Kuki genocide iti uso ai lo le mass massacre 1992 to 1997 sungka gal na ma chu pet na hi mei lo mei chang mei pum gi sip thu chu hi choi la ki sim hat pe nam tele ke khu na ke khu jang noi chu jang noi me da na ki thang chu hi cha chu sip thu mei pum tam da chun ki sim chu ke satan no ka ki sim ma hi cha chu gal ka kap chu hi chi gala chu gal li ve ta gal kap na chu ka pan chu kaga sei lo na chu hi chi pha na yong chu ipui pa te ho hin tu a hi galman cha an ne ho chu sip thu thi nang tu a asubi tio na asubi ti la me lo me chang ke nga ki ta na sting le cha chu ki ka chu hi chi hilaya mai chi original thi nang he ya hi chi tabang hi choi one shot so khat ei kap la sten ki thun pat kin so hi chi tabanga chu sip thu tam pi chu an ne wa hi chi bana chu thalpi hi chi te ni chu weapon phapen ta hi chi bana chu ama hon a ball bell a technique le tactics so le song thang na kam chu gam ken la che de la chung langai song chu bom sim wa bom chu sat tan tim la song chung kitanga gal mi ho ta li so na ai lo le lampi joy dunga chu ngal zep thang dio chu ngal zep khaw khat alampi chun ki kain tin hilanga hi thang ki kam chu khaw chon to khaw le hi chi chu ki building ti chon a jet ma chu mi a hona hong ki jon ho chu chi chapal kha tiong le hilanga thang chun a jet chu na a jet ma le hi chi chun tam ta ta ong chu ma chang loi a thi loi yong chum chu song thang ai lo le ngal jet thang ti ho chan kam na a tiang le hi cha technique ai lo le tactics ama ho ipui pa teo tactics hi tu chan ge ya hi seimin thanga ki nei chu gorilla tactics ai lo le younger tactics hi chi pa ho nei chu a je chu amo hi iki kap tu di we ta mun khana ki tep to wa ki ka phelo chu tu lai thing noi mi ho cha lo da na he a british sape ho cha chi ngai ngai a chu sti ama hon ambush na bolowa song bom aksem wa ngal jet thang kamwa ai lo le mei pum khat ve chi ka mwa kap chai cha le jam mang del chu hiti a chu amon jo si a chu na a bolo hi ja chu tu modern history a jong gorilla tactics ai lo le younger tactics ti commando hon a bol hi chi hi i ho a ko na ki lamba chu sei the chu hi chi tactics chu ipui pa tel an man ai thanum le je nge na he bu chi pha lai a chun an ki ping le yong khana ne ki pang ni dan he ai le ipi le aban chunan dong ki jeng ka ting PZR British State to kumthum zen gala kisat Anglo Kuki War 1917 to 1919 kiti chu Indian history a zawloham ipi ibol ule galpi chu Indian sunga scholar ho syllabus ana izaw sa theidiu ham hiti chung chang su to na dinga he kozin mo apu theidem ti hi mi pi ho heading in hen sei pio he po ke pa me heading a lom tai ai hin inja thupat nala ka se bang chun gal in exat piu chu British State chu a report jong hi British State diary Jesse Haggin diary atol china tuni ni khon hiti tia diary an ji do ho a chu teng le LW Shakespeare hi ji phana DIG pan aman report a bol ho British ho report ma chu he ya chu e ho gal ne wa chu sim te ding a chu na a ye chu a mi yong suppress balding a history yong chu suppress balding ti ne je chu ya chu
Meo semuthia chu igal bol chu anakilang lo chu. Anin achu ga sedinga Indian history hi ibna hile. Gal hiti tabanga leng ho ne ki sat thu bo chu ya. After nationalism, alo le national movement, laya patna chu gal hiti ho hi umbe set lo chu. Alang pia kisun ko le tribal uprising kiti chu. Tribal uprising iti te na Kuki ho se hello. Muntina tribal hon lung no lo na le ipi ham gal British te chungan nang India chungan nang ipi on anabol ho chu tribal uprising ti a khu akoi yeng wa hicha khu very short na chu I ho ayong chu Kuki rebellion all rising ti chong chu neu kha chum tho na chu ai wang history a chu mu thei ta tu chan ga ke man lo chu hichu chu ipiam ti le British ten report abol chu base ai at British ten igalo chu asai lit lo chu na hija chu tu change ya hi tu chunga chu Kuki research forum yo Kuki te sunga hi muntinas research scholar ho hapan ne yala chu national seminar on Anglo Kuki war ti chu New Delhi a October 15 na pa na chu October 17 ni ana chil ha chu hija chu almost all the leading university of the country foreign na ko na yong thulela hethei ta ho tam pichu anapangowa heji Kuki Anglo Kuki wal thu hi seminar workshop na man so hicho chu a kind of exposure heji chu hicha na ki sei pen chu a hele tu chung Delhi a chief guest pu Jairam Ramesh former union minister na congress government laya chu ama minister khatna na hin aman say chu it is very unfortunate a forgotten history hi ti chu anaki hai mil kha waksit om ta hi ya chu tu bana hi Indian history a chu expose bol te ding ti chu aman no asei po ho research scholar hon yong phata chu asei chu hija chu pathen long se na to a research scholar ho hin Kuki research forum ho makai na chu source primary sources ho la kho mata hi secondary source ading a chu lekhabu ki se ma chu tu masanga chu Anglo Kuki War Patriots Foundation kiti ho mina chu Dr. Sheikh Kip Gyan le Dr. Let Khuyam Haukip amani chun edit anabola Anglo Kuki war ti chu lekhabu khatna ki so chu ai le chibana tu chunga chu release ki bol tu Dr. Jang Khumangui te le Dr. Robert Thong Khulal chun edit abola che Anglo Kuki war 1917 to 1919 che New Delhi a release ki bol tiang la Manipur la tu chunga ang chu Chuchanpura ang chu release ki bol Selong mona ki bol chu hi chu ho hin university library hall muntina chong ki koi tiang de a cham lo wa chu scholar syllabus a chu hung yaw na theding chum chu chibana hi chi volume 1 hin tu a he pathian long sen he le volume 2 volume 3 chan gya chu publish bowling de chu Kuki research forum ho ngan si ne ki nei chu hi ya chu athul la hi Kuki in pi ai lo le civil society ki loi khom na ho hin hi chalam chu ki mat phajap lo chu aching a theme inam sungwa Kuki historian ho research scholar ho amo pan la ne ya la chu anai lama chu hung yaw te dong ki ne chu ale kha bu mo mo yong hin jon ka seitan tu chan ge ya hi he British writer na Shakespeare history of Assam rifle ti a ho phep khat chu yaw sa pe chu asteng le Jesse Haginin a diary a da chun anaji do ho a chu teng le Robert Ray ti pawn to
history of frontier bordering of Assam hi chi le khabu atu chun anaji lu chu adang chum lo chu ajibana chu enja ka seitan alke sanahar manipula historian khat nang chun aman manipur history chu amin chu hongjai lan ti atana sei chu ateng le adang meite scholar ho chun he chi ipa Kuki rebellion tan sei chu ajibana chu e hola Dr. Thangkhumang Gangte TS Gangte ama chun le khabu ana so na chu Anglo Kuki relation ti chu anaji aman so do man lo athi humta ya chu aloi no pridarsani M Gangte ti ama chun edit abol chu hi cha chu Anglo Kuki war ti chu na ai chi jo wa hi eho Kuki National Organization President pu PS hau ke men jo aman le khabu an son achu zalen gam le khabu achu eho Anglo Kuki wal chu anamen pha chu tu na ya the whole Kuki people ti le khabu ason ayong chu hi Anglo Kuki wal yaw chu hi chu ho tai lo chu adang hi source mbe se lo ama wang hi Anglo Kuki wara doctorate mun nei thesis phata Britain UK acho doctorate ala thesis acho Anglo Kuki cho na acho teng le e ho tu assistant professor sorry tun associate professor atai Dr. Son Thang amanto thesis aji cho chu teng le Dr. D let khujam haukim ama to Guwahati University assistant professor hi aman yung thesis acho hichi haji cho tu nai chun presidency college professor hi associate professor hi epitan Dr. On Khulun hauki amang chun Anglo Kuki wal thu haji cho na e cho te lo doctorate mu tam wanga hichi line hi umbe se lo hi je hi a written book chu tu chan dia umbe se lo hi chi chung chu na chu British te report base ya chu hi Indian history hole mun dang dang hi chan ge ya chu expose lo hi ti ka sei do no me ki pau me he pu thu tam pi yong ina ki holim tan tun chom khat break ila ding hin na aban le iki tha holim kit ding hin hi ji chun hi chi lekha hi mi pi ho he ding ka ga be sa no min na sa pawa ki ji ina lo na he pu he sa pawa Impact TV Kuki Chipinthei Talkshow hin vejing hoin tu ni khwa hi chi pu ipu pau tu ni yes pawin Anglo Kuki war 1917-19 chi lekha hi thu se a sei hilovin lekha jong hin po pi win jang khumang gui tele pu thong khulal ho kimin aji hi chi lekha hi nom na chi wa Anglo Kuki war thu het be nom wale chi ana simding in ikitiam win chuta le so ta hung ke holim tawin chom khat break ila ding hin aban ting le chom khat innovate be kit ding hin nanga jing hoite chom khat break hin la hun nge keinin
pau to ki holim na chu ban zom na nei ki ta hoite ai le hepu break cho ki chai tan na tun ki holim na chu ban zom na nei ki ta hitin ka hin do di chu hi le hi chi ipa te win gen thei ta la chol ta le thi san nai san puma ana do hi chi gal hina tu hin zo gal ai lo le tha do gal ti ho min chom chom ki sa ta win na hi chi het khil ji ham hi lo le ipidinga min chom chom ki sa theu ham chi them khat ai lo le chom chan hin sei pi thei ding ham adi ya chumin chom sao mấy tí scholar song chun khong zai lan ti cho tiếng là scholar mình mi lui phải phải nói chun how keep gal ti ang cho sei loi ma cho tu tha cho jo gal henge man lun man chong jo ho yong cho hi chi gala cho tam pi na pang cho na a tiếng le tu tha cho tha do gal ti cho tha do gal ti ang cho e ho ki sa ya cái hết khi lâu lệ cái khu tin thăng chun lệ khabu anajia hecha chu ta thado gal ti chu na heche jo wa chu tu naya chu adang dang chum na be ta a hin la hi cho hi I ho ka ipu ipa anaya ho kon khat chun hau kip gal ti the chu kon khat chun jo gal ti ne ta kon khat chun thado tiong le hi chi chu I ho ki sei thu ba British ten non sei lo pi ki sat pi ho adang source ayong skim lo pi hi ja chu ai pi chiong le Anglo Kuki war ki ti chu ki pai the lo chu adi pe le Kuki min bo chu so chan theu hi chu la ai Kuki min a chu sa I pui pa ten sa ti chu na ta sei no ki pau me hepu ki chi ten hin sei pi tan chuta le abana ka in do nom chu hi le ho sa people lam kai British hon anamat ho na phai to ti le jila na koi ho chu amin ho le om naw jil ho chu ne hin sei pi thei diu hom pu he cha gala namat ho he amin cha wang chu ki kut yo lo dia wetsan a chu ipui pa teo surrender dinga cho ko wa na surrender le e pa ama ho ngai dam ki chang de ti he chi ngai dam chan dinga cho aki surrender le aki surrender wa cho abol ya ama wang cha cho ama pai pai wa jela koi kin cho a jel koi naw cho le sadia tui kol ti wa to Assam muna amen tiang le tungi jail ti chu tu hin bolma sunga mai hi chi sadia tui ko la chu mi som la ni ta bang no ma chu a thingin ki se hi yong le pu ching ja pau ai san pa tiang le pu pa che thu khumang hing sorry cha sat pa ngul khup lon pi pa a tiang le pu en ja khu tiang le pu pakang hing le pa tiang le pu kil khong zam pi pa pu tin tong lai jang pa general tin tong ti nang khe na mang kho on leu thang adang dang tam pi ame hi cho se chu sedia ti ko la na koi cho alang khana tungji je la cho he le pu kam zadem pu kam kho hen son khu pau pu sem ngul na pu no jang ten adang dang tam pi chu helang tungji je la chan nam ne amin cheu hi ya a detail wang chu ke sei yap jo jo de ki pau me hepu ki chi sel jing in na ai le abana ne hin dong kit len hi chi Anglo Kuki gala chu gal hing a hin la je tia sei jong umin na hi chi gal chu gal hing ti dan chu tu ayong gal chu umum jing lai tia sei jong umin chi chung changa hi nang ipi lunggel na ne am hepu Anglo Kuki word hi gal hinga amna lai kitile sei wal helo adi ai aje chu ipui pa teo chun kalal tawe ti a surrender na bol lo cho
British then India ka say first phase of military operation, second phase of military operation so. Second phase of military operation achu ipiaza tawam tile to like modern form of weapon bomb, then a sophisticated weapon amanova aichba nachu ho ahal hawa changsal ho agol hawa nele cha ho asu tan pe utacho ya chu ipui pa te chu nele cha dei talo ama hon ship thu mei chang mei lo mei chang be ta chu hi ya chu gal abol jingna lai wa le no mei chapang ho me ho se chu athigam thei dinga am pha na chu hi ya chu no naw chapang ho khan kho gel na ipui pa te chu gal kalal tawe ti na helo nele cha nei lo le me lo me chang alhom ta ya chu am ta lo ya chu British de ko na chu na ki pe lu thu boy hi ya chu war chu close ai tai ti chu lo chu ki cham na om tai ti on chu lo chu hi ya chu gal hing hin lai I chen phau ja ka se Bay of Bengal pa Chindun river chan ge chu hilangam phenga na cheng Kuki te chun gal in a sat now chu na I chen phau gam le go hu na hi ten le Israel now Kuki government hu na achu gal anom pa chu a China pu gal hing a hin na ti the oh ki pau me hapu ale aban anom the ngin I ke holim na chuna aban hung chi pai pai ngin ka ting heleng chi tu ning kuma chun lon PI na mang win na Anglo Kuki War Memorial chu ale tu kum chun hechilai lam ka song pin imang kit ta win na ale kum kit teng le khun pi ki got na nei wam hi lo le to lam kai cheng ho hin mi pi hoi pi na sei pi nom wam ti dan chun na ki got na ho na mi pi ho henga het dia na dei so pi umam ti hong chu het nom ne hin sei pi wen bu ke pa me centenary commemoration chu first edition second edition final edition de so ai khat akum sima chu consecutively as man ding ya a first a cha le ama sa pena chu lon pi ho 17 October 1917 a chu anaki hal ha chu hichini ho chu hichi apat na hi ti a chu ki mang hilo pi chu ama wang incident gim nei khat hi a chu hichi chu 17 October iman chu ten le pungul khu Kuki War hero ama statue kitunna mun lai ta chu iman chu tu kuma chu song pi a general tintong statue kitunna lai ta chu tu Kuki War hero monolith chu itun ki na chu na ya chu 2019 ti on le committee ki dei sa chale lopi ta man din hichikal a chu government a kona government recognition khat mu te ding general holiday ki chu state holiday a cheng le memorial park ishipi duty chu continue yang chu presal ki pi a lobby na sata ki bol chu pathen long sen le 2019 ka chu in mu do te ding ki pa ki ne ma na hichitol hona chu a hi thele lopi ta center leader ho ade dia e ho la British ho France ho steng le Scotland Scottish ho MP ho contact dia chu mi ki koi chu hi cho jon contact the le 2019 awang he lopi ta e yo se het the ding a chu a chai ne khat yong hi a chu man ding ki ti hi ya chu mi pi te ko ma ka sei nom chu ale tu masanga chu Anglo Kuki War Patriot Foundation anoma chu teng le Kuki Independent War Memorial Committee uma hi cho chun abang in 19 December namana abang in 17 March amana kol lang ho balma lang ho chun March tarik nga man chu ama wa nam ki ki huwa hi chi committee ho tong chu jawa tu a ki sei chu le 17 October la chu tu le khunung chanai man dio tai ti chu ki sei do hai ta ya chu
เฮียจนนงเซมาสิโลวินน้ำกิโตนั่นแหละน้ำกิโลนั่นจูอีจุยเจ้าว่า17 October ฮีไอ้น่ะบังตายมันเดียว2019แหละพัดตายมันนั่นดิ่งมาจู cooperation กิปิโตเตตัวฮีกิบอลโนมจูcentenary gate ยองกิบอลโนมจูเตียงแหละdocumentary film ยองกิบอลโนมฮิตที่ห้อยองจูกิบอลดอกนาเทดินจูสุมละไปลุดจูฮียาจู elected politician หันนัง bureaucrat officer หันนังเตียงแหละ contractor หันนัง businessman ยองแหละไอ้หัวน้ำสุงา cooperation กิปิโตตินอีปันนาเทดอลจะจนปังหัวตินฮิตที่ final commemoration มาจูโลปีตันในเลยอันที่จูมีปีเตหออ่างกตินันโนไหมกี่เป้าเหมือนเฮปูไอ้เลยกินฮิโลปีตาอาใจนักคุมขานายองมันยิงตีจุหินนะไอ้เลยเกี่ยมาลังอาปนากลุงเยลดันขัดในหินดงแหลงนะเฮปูchief guest กิติหอ guest หอหินเยอรมนีฮิโลเลยอังกฤษติหอไอ้เราเลยอินเดียไว้ปูหออลินลินหอนะ guest อินกิโกเทเลยติหอกระเกลินฮิเลยอโลปีดิดันจะกะมูอินอิทหอฮีปีลุงเยลนั่นเองเฮปูอากินเอจูตู้จงอ่างจูเทมขัดเอเทมกี่บอลจูฮอลังBritish เดสกอตติชเดฟรานซ์โลเยอรมนีเดอาจู VIP โคดิ้งที่อ่างจูกี่คอนเท็กซ์เพิ่มขัดจูโน้มตาจูอามาวังฮิลังกี่กุนตุ้มเนจูอวัดเจ็บดีอาจูจูกี่สุหายกินอาจูว่าจู Central government even Prime Minister จูกี่โกโนมจูไอ้วังอพาร์ตจังจูห้อยที่ตายจับโลยาจูอามายองจูหินบังอาจูโนมตลอดน่ะเฮียจูตัววังจูตัวปัญหาเหตุ2019น่ะเด้งอาจูมีปีจูพาร์ตอาจูอีกกี่คนเที่ยวเลย Central leader หันนังinternationally ยองเลย guest จูโกโมไอ้ป่วยกี่เป้าไม่เฮปูไอ้แหละตู้นี้จะหูจูอันนมแท้จริงนะไอ้กิจิเซลินกระโดดนมตั้มปีนั่นลายไอ้หินละพาดนมตาโลจินตู้นี้ไอ้จะหูจูกับคุยชันแองโลกุกิวาร์จุงจางอ่ะที่จันจนหินงานกระติงอ่ะเฮปูแต่แหละอาใจน่ะเป็นอาดิ่งขัดกันโดนมที่ช่วยพิมพ์ติแหละฮิจิ Impact TV Kuki Channel อินเนยหินนะอีปีอภัทโจมนาไอ้เราเลยอีปีน้ำปีอาดิ่งอ่ะอีจันยาไอสดเที่ยวห้ามที่หอให้แถมขัดเฮ็ดนมมินนั่งมาลงเดียลดันอีปีห้ามนี่เห็นใส่ปีโอเฮปูฮิจิฮี Impact TV Kuki Channel ฮีนาวเป่ากอลหังไฮลุนฮากิเปนเห็นนะอามาชวนกป้าจันสังตามยังจนฮิตีตะบังฮีกี่บอลโลกิตีฮีโชว์ออฟนะฮิโลจูน้ำขันโตนะดิ้งฮีเมดียายองกิงามจูฮิติตบังเมดียเอ็กซ์โพสกี่บอลนะเทอเดเอโฮขังท่าเตถนบนะเทยองเมนตินเตียงเลเตเซอุปโฮถนบนะเทยองเมนตินอัลเลนอัลเลลโฮถนบนะเทยองเมนตินฮิยาจูไอเทมยองเห็นนะฮิติตอนตัวน่ะจะแองโลกุกิวาทัวจูอีกเขาดีมาเห็นเตียงเลยเทบอนหันนั่งแหละ politician elected politician หอยองเห็นอีพีฮัมน้ำมาดึงอ่ะบอลโนมูอาเซดอโนมูเตียงเลยอ่ะไงตัวอีพีฮัมที่หอยองเห็นกิจที่หันนั่งอ่ะเตียงเลยน้ำ politics อาติตาวเต civil society leader ลังอ่ะล้ำกายหอยองน่ะฮิติตบังฮี opportunity ปีอาฮิจาโกน่าจู collectively เอฮอน contribute อีบอลว่าฮิจู nation building เดจูฮิจาจูฮิติตบัง media จูอาหารนั่นแหละ development หอยเตียงเลยมีปีฮิขันโตน่ะอเมฮิจูimpact TV Kuki Channel ห้องกี่บอลดอกให้แกหินตันยองก็กี่ป่าปีเลยอย่างเงี้ยอเดนโกลหังนาวเป้าไข่ดุนกับป้าจะเหอย่างเงี้ยตัวน้องตัวบานจังเลยฮิจิฮิenlarge บอลละสู้หอยดิ้งลิดสาเบดิ้งอาสเตียงน่ะพัตตาเจสาดิ้งอาสเตียงเลย customer ติดเอาเตน่ะ
ami pi hon jong hi chi impact tv line hi link up bol te ya hi cha ko na chu hi chi customer atam chana chu hi chi channel hi khanga hi chu mi pin jong cooperation pi de chu ka dei sai ai le ki pau men na ha pu ki chi sanin ik ho hun na chu hi ti chun hung chi chi ngin mi pi hon jong a phat chom pi ding ki ne mu min na ke jing in ka phat chom pi le ngin ai le isai ma bangin tu ni khwa ki ho na chu ki ho nom the jong han tam pi ka do no min na hi jong le tu ni khwa ding hi chan chun na chai ta hi tin nindang phat dang le hi tabang phat mun ho hi om thea hi le na veo tin na ha pu hi ti chun an tu ni ha ding in ki chai ta hi tin a hi le impact tv Kuki channel episode som li le ni chan na Chipinthei Talkshow chu tu ni pu khai mang chong loi chairman Anglo Kuki War Centenary Commemoration Committee akunin tampi inangai tawin ki holim na chu anom the jengin avi ho jong lungna tim se na nom diu kinep umin tamta het be no mu hin la ka do nom hoyong hi tampi umin hi jong le ka dong zo pon phat lo jin phat dang le hi ta chu in ki do ding hin tunil ha dingin hi chan chun chai taw hitin abana episode som li le thum jong hungum ding hin cha hi guest ko ham henai povin hi jong le mi pi hon avezo se subscriber ho zo sin lungneng te nanga utin aban tok soyong chu ding he ti chu mi pi ho het dinga kain phone do he tunil ha dingin hi chan chun chai taw te mangpha